Uyu munsi wo kuwa kabiri ku itariki 7 z'ukwa gatatu, umutwe wa M23 nibwo wagombaga kurekura uduce twose wafashe ndetse uyu mutwe ngo ugahagarika imirwano. Ibi byatangaje abantu benshi kubona abasirikare barinda umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basohora amavideo bavuga ko biteguye gukomeza kugaba ibitero ku mutwe wa M23. Biragaragara ko iyi ntambara kurangira bikomeje kugenda bibagaterera nzamba. Kuri ubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta yandi makuru ari kuvugwa usibye amakuru ari guhamya neza ko uyu mutwe nubwo wemeye guhagarika imirwano ariko bitari buze gupfa gushoboka kubera ko igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo barimo imitwe itandukanye harimo n'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bakomeje kugenda bagaba ibitero ku birindiro bitandukanye by'umutwe wa M23. Kuri ubu umutwe wa M23 wafashe icyemezo gitunguranye kijyanye n'ibyo wasabwe. Mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa kabiri ku itariki 7, umutwe wa M23 wemeye guhagarika imirwano ku mugaragaro nyuma yo kuganira n'umuhuza perezida wa Angola João Lourenço. Mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa kabiri ku itariki 7, umutwe wa M23 wemeye guhagarika imirwano ku mugaragaro nyuma yo kuganira n'umuhuza perezida wa Angola João Lourenço. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'uyu mutwe kuri uyu wa kabiri, M23 ivuga ko iki cyemezo cyafashwe hagendewe ku biganiro uyu mutwe wagiranye na perezida wa Angola byabereye i Rwanda ndetse ko no ku myanzuro yafatiwe mu nama zinyuranye zirimo izabereye i Bujumbura, i Nairobi na Addis Abeba. Iri tangazo rivuga ko izi nama zose ndetse na biriya biganiro byari bigamije gushaka umuti w'ibibazo mu nzira z'amahoro. Rikomeza rigira riti M23 itangaje guhagarika imirwano aka kanya uhereye kuri uyu wa kabiri ku isaha ya saa 6 z'amanywa za Bunagana nyuma yo gutangira inzira z'ibiganiro bitaziguye hagati yayo na guverinoma ya Kinshasa. Iri tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka, rikomeza rivuga ko uyu mutwe ushimira abayobozi bo mu karere bakoresheje imbaraga mu kumva ibitekerezo by'uyu mutwe ndetse n'ibibazo byawo byose bigamije gushaka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Iri tangazo rikomeza rigira riti kubw'iyo mpamvu kandi umutwe wa M23 urahamagarira n'abandi bayobozi bo mu karere n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bataratanga umusanzu mu gushaka amahoro n'umutekano kuwutanga kugira ngo amahoro n'ituze bigaruke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere muri rusange. Icyakora uyu mutwe wa M23 usoza uvuga ko nubwo uhagaritse imirwano ariko ufite uburenganzira bwo kwitabara igihe cyose wabugabweho ibitero n'ubufatanye bwa guverinoma ya Kongo bugizwe n'igisirikare cya FARDC n'imitwe nka FDLR, Nyatura, EPCLS na Pareko na NDC na Mai Mai ndetse n'abacancuro. Abantu benshi bakomeje kwibaza niba koko uyu mutwe wa M23 ugiye guhagarika imirwano ndetse ukava no mu duce twose uyu mutwe wigaruriye. Ndakomeza ngende mbagezaho amakuru ari guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahakomeje kubera imirwano idasanzwe iri guza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa no gukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona inkuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5.